A di ću ja govorit, a? A tu utakmu taj Durbina, more. Ma, ja znam šta je, sva što oni napišu, ja ne znam ni šta je Gitak TV, ja znam šta je televizija. Ja svaki dan gledam ja televiziju, samo koji pusitim se pa i upalim. A Gitak, to su svi oni njih 5 mladića što sa Šiva surađivala Čilime mlađi. To je Gitak. To oni su Lipota, Tulipani, Anđeli, sve su oni mene su vratili u život. Eto, živli je naš Mario i Mate i Ivan i onaj, kako se, onaj čičavje kose, onaj Peričić, kako, i on, eto, svi mi živli, baba vas ljubi i voli, zovite me, zovi, svi će sokolovi za vaš život dati. Baba vam sve dala, ali nema više, sinko moj, trebate što ga vi meni dati, ja više nema šta, nego ljubav. Ljubav ću vam dati, nastavimo s Gitkom, nek se ljudi malo vesele. Ja sam vjerlova, je tako da jesam? I neka sam. Koliko vam se puta dogodilo ovo? Ili možda ovo? Koliko ste se samo puta izblamirali kada ste pokušali izgledati sofisticirano? A vjerujete li da postoji proizvod s kojim možete sve to izbjeći? Da, postoji. Na poslu, kod kuće, na ulici, pri barenju pičoka, u svim životnim situacijama naslonite vaš lakat bez straha na naš SL 2000. Naslanjate li godinama vaš lakat na hladan kamen ili mramor, možete ozbiljno ugroziti vaše zdravlje. Danas je 29.6. Mi smo u kafiću La Resistance iza arene u Puli, bivši dom antifašista. Danas smo se ovdje skupili jer se održava pub quiz na temu Gitak TV. Pali stolica. Biću govoriti, možeš tu. Ovo će zaista biti jedna posebna vrsta unboxinga. Par riječi samo o famoznom SL-u. Znači, večeras ga zaista pokazujemo da postoji, da nije zajebancija. 3 prototipa su bila neuspješna. Prvi koji je uspio je otišao u ruke onih momaka iz Splita što nešto kao repaju The Beat Flow. Izvrsno. Nadam se da neće biti neugodnih iznenađenja. Stoji na skladištu već 1,5 godinu, ako ne i tuže. Samo da znate, ja sam također ovo prvi put vidio u životu uživo. Evo, molit ću da me pomogneš malo. Hoću. Evo, samo da pokažemo kutiju. Znači, doslovno u mjeru. Ovo je sad kod da će ući. Nije šala. Hop, hop, hop. Sekunda. Nevjerojatno. Kakva fantazija. Čekaj, ja još uvijek ne mogu vjerovati da se ovo zbilja događa. Uz standardni stalak dolazi i potpuno besplatni stalak za lakat za djecu SL 1000, kao i ova ukrasna krpica od srneće kožice. Stara kineska poslovica kaže, lakat je ogledalo zdravlja. Čekaj, ovo stvarno zvuči kod TV prodaja. Ajoj, nevjerojatno. Kako? Ko bi rekao da će se ljudi više poveseliti ovome srnećoj kožici nego SL 2000? To je još rijeđe nego za ulovit nego SL. Sretnog dobitnika večeras, certifikat ovjeren od strane gospodina primariusa Zorzija Butorovića. Rezervna naljepnica u slučaju da se ovom pođe nešto po zlu. I naljepnice Gitak, evo, za trajnu uspomenu. Ja ću napraviti jednu malu demonstraciju. Moliš vas jedan veliki pljesak. Ajoj. Slika ovo, čovjek, slikaj ga, daj. Večer s Francom Kafkom, Kafka, Kafka. Upoznata jesam s Gitkom, ali nisam ga nikak gledala. Nije me zanimao. Nikakve te emisije ne gledam. Ja sam ti pomorac, viski, žene i volim prirodu.
To je moj fah. I šakista sam, a pjesnik poseban. U čašu vina na otvorenom moru Atlantiku čekam noć. Večeras se nećemo sresti. Samoća je dobra da se oko mene prostiru lažna obećanja. Ludo vjerujem da vječno mogu kriti suze, ali vrijeme kad smo pili vino iz iste čaše proganja me sve više i više. Pokušavam vedrije gledat na sutrašnje nepoznato jutro u kojem ću opet ljubiti sa okusom vina i čekati da tragovi ljubavi duboko urežu u bore čela. Nisam sam. Postoje brodovi na Mateuški, postoji njeno lice. Hoću nastaviti? Rodilo se dite lipo u dverima od visoke, onda kad su stale švere, ono doba od nevere, tu se tuklo za bilu boju, razbijale su se glave, Hajduk nam je sridnje ime, Dalmacijo ne zaboravi me. Hajduk nam je sridnje ime, Dalmacijo ne zaboravi me. Neke stvari splitskog humora konkretno su se jako brzo vezale na puno većoj razini di nemaju nikakvi, znači neke fore iz gitka tipa košarka. U Splitskoj četvrti Visoka 2 ovih dana i staro i mlado se zabavlja s potpuno Košarka. novim sportom. Onaj iz skeča kad govori košarka, što je sinonim za dobro je sve kao. Dobar dan! Za početak recite nam kako se zove ovaj vaš neobični novi sport. Košarka. Kako? Najčešće se sjeti naravno košarke, to je još dan danas u džiru. Meni je bio nepoznati kad je trebao igrati košarku. Košarka! Košarka, definitivno. 10 godina je košarka bila prva. Košarka, to je bilo u ekipi, još u srednjoj školi se bilo zavrtilo i onda je ostalo za razne gluposti oko sporta. To je isto jedna vrijednost gitka da je zapravo ubacija sinonime iz njihovih skečeva su postali univerzalno korišteni u svakodnevnom govoru. Kakvi su vam planovi s ovim vašim novim sportom? Planovi? Planovi? Pa mi mislimo košarku patentira, znaš, da je neko ne bi dira. Ti patentira košarku? Pa koga ti zajebaješ ovdje? Košarka. Pa baš je meni zvučalo poznato kad reka košarka nekako. Ti si budale, molim te u kombi ulazi. A ti, šta si ti misliš s ovi? Pa znaš ti koliko košta put iz Zagreba do Jebu koji jebene ovdje? Mislimo se malo našali. Jeli? Pa ko će meni pratiti snimatelje, montažere, kamermane, sve? Ne znam. Kvartovska ekipa koja se zafrkavala i radila nekakav sadržaj završili na nacionalnoj televiziji najbolje kaže koliko smo pomakli nekakve granice humora i svega toga što su kreirali. Ok, ide kamera? Ide rovno, ok. Sorry, gledam tebe ili gledam kameru? Ok. Može li se jesti iz WC školjke? Ne. A mi imamo novu ekipu i mogu vam ovako sa stola obećati, vjerujte mi, oni možda jesu sada kada vam ih pustimo no name ekipa, to su velike buduće zvijezde hrvatske scene. Gitak TV u našim životima krenuo je negdje sa 2004. na 2005. Mi smo naišli na njih, pogledali smo neki njihov uradak, zaljubili smo se bili momentalno u njih jer su za razliku od nekih drugih koji su se pojavljivali u tome trenutku bili onaj humor na drugu, nevjerojatno inteligentni, nevjerojatno duhoviti i nevjerojatno profesionalni. Presuda? Ma kakva presuda, čovječe? Dobro, odnijet ću sucu ujutro jednu bombonjeru i sve ćemo to nekako riješiti. Tako je. Hajde, prijatelji. Pozdravljate. Bog. Opet si prehlađena. Curiti nos. Naravno, humor je vrlo diskutabilna grana i ono što je vama smiješno ne mora znači da je i meni smiješno. Ali nekako je Gitak bio toliko originalan da smo se nadali kako ćemo s njima upravo probiti tu nekakvu barijeru koja se možda u tom trenutku više bazirala na prepričanom ili ispričanom vicu. Emisija Večera s Joškom Lokasom bila je nekakav klasični koncept late nighta, po uzoru na američke late nightove, ali smo htjeli stvoriti nekakav originalni sistem u tome i Gitak nam je tu jako dobro došao.
Ton ide. Klapa. A sada u goste su nam stigli legendarni dečki iz Gitak TV. Molim veliki pljesak, kakva čast, kakva osobita čast. Gospodine Gitak, drago mi je. To je bila sportsko-zabavna emisija. Prvo se zvala Živi zid, a drugi serijal se zvao Na domaćem terenu, gdje je bilo malo sporta, malo zabave, malo humora i sve. Smo vidjeli, neki dečki su rekli, pa vidjeli smo, ima odlična ekipa iz Splita, mladi su, rade neke skečeve, mogli bi ih angažirati. Nisam imao pojma, velim, ne znam kako se zovu, pa Gitak TV, pa ajde pošaljite da vidimo. I ono što je meni bilo nevjerojatno s njima u suradnji, to nije razgovor u kojoj vi ste kao nekakva ekipa koja predstavljate produkciju i uredništvo, nego to je telefonski poziv. Oni kažu da će napraviti, oni isporuče, dođe vam sve na vrijeme, dođe montirano, dođe obrađena slika, dođe sve kao da ste naručili od nekog studija i takav princip rada u tom trenutku nije baš bio lako zamisliv s drugim kolegama s kojima smo htjeli surađivati. Dečki su se javili, poslali, pogledali smo. Naš konzili liječnika je to pogledao. Nasmijali smo se nekoliko puta, rekli smo pa bili bi dobri, ajmo probati. I ono što je bilo najbitnije za nas, isporučili su nevjerojatno duhovit materijal. Tako da smo se mi u našoj fazi proizvodnje scenarija za jednu emisiju Večeras s Joškom Lokasom, u njihovom dijelu emisije, kada bi oni trebali biti na redu, prilagođavali scenarijem njima. Kako je biti na sceni 20 godina već? I otkud 20 godina? Da, tako, proletilo je ko u hipu. Da. Dobro pitanje, zaista dobro pitanje, ali da sad ne idemo u duljinu i širinu, gledatelji će to najbolje moći pročitati u našoj monografiji koja je upravo izašla iz tiska ovih dana. 560 strana. Tako je. U boji i 900 kuna. Sad je na akciji, sad je 1200. Ali tu smo mi na gubitku. Da, tako da samo navalite. Inače ti 20 godina, da objasni kako je prošlo, znači nas... Ajde. To je znači nas 5, po 4 godine to je 20 godina. Kod Gitka je bila stvar što oni od obične teme mogu napraviti urnebes. Oni su radili skečeve koji su imali vjerojatno i napisano, pripremljeno, scenaristički, scenografski, kostimografski i na kraju su imali i improvizacije, ali sve je to bilo dobro. A nekako mi se čini, bar mi se tad činilo da su neki njihovi skečevi, kao jedan njihov skeč koji se sjećam, koji se zvao najbolji TV skeč ikad. Halo Zagreb, ne čujem ništa. Pojačaj me malo. Dragi gledatelji, srdačan pozdrav, poštovanje i dobra večer s ovog prekrasnog zdanja iz studija 8 Gitak TV-a. Kao što ste i sami primijetili, atmosfera je fantastična, svi željno iščekuju najbolji skeč ikad. Oni su im malo sličili na Montya Pythona i na njihove skečeve. Onda su imali, oni izlaze, ovakve otprilike, oni izlaze na teren, svi su u civilki i sad ide kao nogometna utakmica, a zapravo je izbor za najbolji skeč i onda na kraju jedan od njih, onaj najozbiljniji uvijek, koji je onak malo bio blentava faca, da on veli uznojan pred brdo nekih reklama, bilo je naporno. A šta ja znam, sami ste vidjeli, ja stvarno ne znam radno zašto je ta scenografija počela padat, ali ne bi htio nekog upri prstom u scenaristu ili scenografa, ali definitivno činjenica je da je fabula nije tekla onako kao smo se dogovorili samo od početka, ali meni je jedino žao i naši obožavatelja što su došli ovako veliko broj da nas podrže radi njih. I sa mnom u jednom skeču i nekim intervjuima, to im neću zaboraviti, kad je rekao, jedan od njih, kad je rekao, veli, pa moram reći, vi ćete se iznenaditi, ali Mirko Fodor je jako duhovit i zabavan čovjek. Rekao, sad ćeš dobiti po nosu kad te nađem sljedeći puta. Jer smo poslije se zafrkavali i išli smo na cugu i ne znam što. Ja sam Mirko Fodor i vrlo sam zgodan. Do mene je moja draga kolegica Nikolina Pišek. Nikolina, ajme meni, I sa mnom su se zafrkavali, sve su se zafrkavali sa nogometom, s politikom, s televizijom, s nama samima. Pa normalno da smo se, mislim, to je apsolutno prihvatljivo. A di ću govorit? Bako, vi ste prošli oni prvi, drugi i treći, ovi sad rastaj bija. Sjećate se onoga prvoga kako je bilo onih dana? Pa sinko moj, sjećam se kako se ne bi sjećala. Koliko sam pokojnom mom Joku sašla na kužnjaka kad je išla na frontu da se nije sprdnio. Sjećam. Suradnja s Gitom je počela sasvim slučajno. Ja sam već kao imitator, odnosno ima lik Babe Mande koji sam već radio na Radio Kaštelima i uživo sam nastupao kao Baba Manda i naravno
Mario Grabovac koji je bio, preko njega sam se upoznao sa ovim članovima Gitka i oni su za njihove potrebe, za njihove te skečeve koji su oni imali u glavi. I ja sam bio jedna opcija samo stvorena kao takva. Eto, ja sam to objeručke to prihvatio i drago mi je da sam to prihvatio. A recite ovako, za nas malo mlađe od vas, kad bi mi tili doživi tolike godine koji vi, 100 godina, ima li neki recept za to? A šta ja znam, sinko moj, eto, a ima, djava tvrdnja tanga, ova mladost što oblači na sebe, treba obući pumparice, dobro se obući, čuva krsi i gusu i sve ostalo i malo glavicu luka domaćega i bukaricu vina i malo raštike i slanine i 3 kvintala gitarne i 300 litara petroblja i 6 kubika žala i čičulja i... Evo malo vode popit. Bako napit se, aj bit će sve u redu. Bako! Bako! Ma Bako! 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 Nemoj još molite, Bako! Šta ćemo sad? Mene pitaš. Hoćete popit šta? Može malo rakica ako može. Može. Daj. Zašto je baš baba umrla na 100. godinu? Zato što je cijeli život pila vino. I kad je popila vino, sve je bilo u redu. Baba se zagrcala i da je dobila vino ne bilo ništa. Međutim, popila je vodu i od vode se zagrcala. Znači, promjena i ugušlo je to. A treće, da bi taj kadar bio autentičan, niko nije znao kako se dogodilo, negdje blizu stola je tamo bio jedan tanjur pun kolača i baba kako je umirala, ispružila se i udrla je u taj tanjur i to je zakoturalo se sve i to je ostalo baš autentično da se nešto, kao da nije nešto namišteno bilo. Savršeno. Jeste spremni? Ajde se dođe. Sigurno? Krećemo sa pitanjima. I pazite, uopće nisu lagana. Ovo je samo za prave znalce. A dobro, imamo i oni za jebanci. A idemo dalje. Serija domaće produkcije Ksenija vrtila se na našoj televiziji rekordnih 60 godina i to uvijek s istim redateljem, producentima, glumcima i ostalom ekipom čija bi imena mogli pročitati pri kraju ili vam na odjavnoj špici. Navedite nam neka od njih i titule. Nije ih potrebno točno slovkati. Za točan odgovor na pitanje te dobijete nevjerojatnih 1 bodova. La 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 moja Ksenija. Alo, ne mogu sad, na sastanku sam. Snimam spot za TBF. TBF, The Beat Flow. Ej? Već je to bila 2007. Nama je izašao album Galerija Tutenplok i na tom albumu je bila pisma Komandant Data. I tako razmišljali smo kako bi mogao i na raj spot. On je jedan jedinstven, njime ponosi se flota. U galaksiji ciloj nema takvoga pilota. Uspravno stoji za konzolom kormilara, načinjen od neuništivog materijala. Možda ni pozitroni mu rade kalu. Šta ne valja ovdje? Fali suspens, nema suspensa. Daj mi suspens. Nije radnik, noćni čuvar. Noćni čuvar, pištolj, lampa, noć, mrak, strah. Imaš suspens. Znali smo da Gitak rade, snimaju, ali nisu nikad snimili spot. I došli smo do broja od Perića, ja sam poslao poruku, bla bla, nismo se nikad upoznali, ja sam taj, imamo album, imamo tu pismu, poslao sam link na YouTube koja je to pisma, bili radili Gitak spot. Šta ljudi vole vidjeti u spotovima? Pare. Place, daj mi place, čuvar place. Ej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Ej Zore u zrak kad vidiš komandanta. Nakon mjesec i po dana je došla poruka nazad. Znači, u međuvremenu nije bilo ničeg, tišina. Koju, znači, ja nisam se sad ni usudio pitat šta se događa. Kontam, odjebali su nas, nema tu šta sad. I dolazi poruka, evo mi smo nešto snimili, a sad trebate i vi doći nešto snimiti, dođite tamo tad i tad. I to je bilo to. Ja smo došli, snimili smo onaj kadrove u tvornici, di nešto sviramo, pa je bija tamo oni robot, pa bija vatromet, pa... Ej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta.
lejzore u zrak kad vidiš komandanta. Ono što je uhvaćeno u spotu je dosta spontano. Znači nije ono ništa izrežirano, iscenirano. Mislim, nismo prije toga nešto poznavali, niti družili. Tako da je to sve bilo onako... ovako neugodna situacija. Tako da je to i ostalo, to se i vidi. Ali nismo ni znali recimo šta će oni napraviti s tim, pogotovo onaj razgovor. Šta svaki pravi spot ima? Šta? Svirka. Da vas ljudi vide MTV šema. Vijeko ide naprijed. Malo Vijeko ljudi ne znaju, vas traga, Vijeko u prvi plan. Prvi plan. Koji Vijeko? Luka. Mi smo bili uvjereni da će to biti možda na početku, na kraju spota nešto kaj. I onda mi jedan dan Mate donija na DVD-u spot, sjećam se rano 9 uri ujutro. Mi je samo donija ispred kuće, to ja sam uzeo spot, pozdravili smo se, sam sam ga pogledao doma i onda sam vidio, ide pisma, pa se prekine, pa ide, pa ne znam, pogledao sam to 2 puta i kaj, šta je ovo? Kad nije mi bilo jasno, kad sam ga 5 puta pogledao sam puka i govorio, kaj, to je to. A Veseljko, to je već bila opet priča za sebe. Malo smo se tu raspištoljili, ispucali neke ideje. Tu smo se našli oni sa svojom idejom, Mate ima tu ideju da se napravi remake spota, a mi smo nekim svojim isto ludilima prije imali jednom tu ideju, tako da je to, tamo smo se lipo našli u tome. Tamo pravi moment, svi smo težili isto ideje da napravimo remake nekoga tako spota iz 80-ih možda i i svaka čast. Rekli smo da su nam đavoli taman, ludilo i to je to, idemo s tim. Možda još večeras upoznamo mog Veseljka. Moj Bili, moj Loli, on igrat se voli, moj Veseljko. Moj Jimmy, moj Johnny, vidi jednoga doli, moj Kreveljko. Ima jedan detalj, znači tražili su točno kameru s kojom je snimano. Je, pronađena je točna kamera s kojom je sniman spot Dugo toplo ljeto od đavola. I nađena je na poljudu, je bila fiksirana da snima offside. Ko je prespaljen, predrugačiji od svih, ja sam sad jebeli jogurt, taj je baš splitski. Čovjek jogurt, budi moja mliječna kultura ili nešto. To je bila baza. Čovjek jogurt. Dobar je čovjek. Ovaj jogurt je za većinu nas tek jedna obična prehrambena namirnica, no ne i za obitelj Podlipec. Njihovi životi su se bitno promijenili onoga dana kada je njihov sin Ivan shvatio da je jogurt. Bližile su se maškare, svi drugi razredi su gledali individualno šta će se obući, no mi nismo nikad na taj način razmišljali. Shvaćajući borbu za boljitkom tih unesrećenih skupina, mi smo htjeli podići svijest naše lokalne zajednice, te smo naručili, mislim da je bilo 30 kutija 1 metar kubični. Iako su na zapadu ljudi jogurti sasvim normalna pojava, u nekim su državama čak i legalizirani njihovi brakovi. U nas je prema tim ljudima društvo još uvijek vrlo suzdržano. To je uzrokovalo dosta pomutnje. Ljudi nisu bili spremni na tako jedan hrabar čin. Pa samim time ljudi više nisu mogli prolaziti hodnikom. Rekli su da smo mi krivi. Evo, iz prve ruke smo zapravo osjetili kakva je to netrpeljivost prema toj ugroženoj skupini. I ta netrpeljivost je trajala zapravo daleko i duboko nakon prvog odmora. Na kraju krajeva desilo nam se to da nas neki profesori nisu ni prepoznali. Samo su ušli i slušajte ovo, umjesto da nas pravilno nazovu, oni su rekli šta ste vi odjednom kutije. Stoga nije teško zamisliti na kakve sve neugodnosti i prepreke nailazi Ivan u svakodnevnom životu. Je li problem imati jogurta za sina? Jogurta? Pa nemojte ga tako nazivati. Molim vas, mliječna kultura. Ja se ispričavam. Mislim... No opet, kako je do toga došlo? Je li zbog neke njegove traume u djetinjstvu? Moram pitati. Jeste li ga uopće dojeli? Da dojila? Do 7. godine. Pa vidi mi sise. Kad vi lepinje. Mogla su ćevape stavi u njih.
oni su jako dobro, kažem, secirali stanje društva, a na društvu je problem što je ostalo uvelike na razini od prije 15 godina. Čekaj sad, čekaj! Haris, dođi vamo, Haris. Dođi vamo. Evo, ekskluzivno za vas ovdje koji ste došli danas, ekskluzivno, digni glavu gore. NH, ne Hrvat. S ovim ćete lako prepoznat pravog Hrvata od ovakvih. Na 100 km ako treba. Ako se možemo vratiti na ovo, veći su pomaci napravljeni, što je možda i tužno. Po pitanju, ideje da je ostarija izbornik DNA, a da udruga za promicanje mržnje i netolerancije ili da čovjek jogurt nije ostarija. To nam jako govori o društvu. A mogu ja nešto zamoliti onda tebe i te novinare? Vi radite taj svoj posao koji radite, to piši, svrljaš, šta li već radiš, ne znam ni ja. A Dena koji je izbornik će odlučiva ko će ići, ne ti. Da ja odlučujem ništa. To kad debil bude izbornik onda ti možeš odlučiva. Dobro, ako ćemo... Ali istovremeno nam ne govori to kako su oni zapravo jako dobro upakirali priču u jedan malo širi kontekst, ali opet jako specifično su znali nabost one najgore probleme u društvu koji su i dalje aktualni. A eto, krasan nam je izbornik, krasan. Šta si rekao? Ništa, samo Ona ćete da 2 minute, pa onda snimamo. So this like a warm-up party. Kad je Dena na onoj mapi tamo pokaziva s onim štapom di sad kad iće i susrest na pumpi koga. Toga se sjećam, on je bio skeč kao konferencija za novinare gdje on ja mislim da je čak bila protiv Austrije, radija za nered, navijački skupina, izbornik. Klagenfurt, di je pumpa, di je to, pa ovaj počeo rotira, biža pa se izgubio on s onim štapom. A tu će žrtva trojicu, morat će ovo je Žrnovnica, znači prva postaja Klagenfurt. U Klagenfurtu ti idemo na autoban A2, Kortendorf, tu ti je ova benzinska pumpa, to ona je za opskrbit se, nema nadzornih kamera, ovo će biti devastiran, mači, kasa je. Su ovo strelice od miša, nisu, Izbornik DNA, ja dugo nisam nešto tako kvalitetno. Danas se može primijeniti na bilo kojeg radikula koji je toliko samouvjeren u sebe, a radi totalne pizdare. Mislim, fascinantno i taj samopouzdanje i taj stav i sve. Danas mi je to odlično. Znači, od Klagenfurta idemo istočno, onda ćemo se sa Poljacima pošiba ovdje na Kajderštrase, sa Njezima ćemo se pošiba, gdje je ovo, Minhenštrase, ovdje ti je sa Čekuša policijska, to znaje skupa UEFA, evo ti ga. Meni fali Gitak danas, fali mi njihov kontinuirani rad, zato što mislim da vrijeme u kojem su radili su bili ispred svoga vremena, vrijeme koje bi danas dolazilo isto tako ne sumnjam da bi bili ispred vremena u kojem danas živimo i mislim da bi Gitak TV postavljao danas neke nove standarde u humoru, a pritom ne bi prostituirao ono što su do tada napravili. Sad razmišlja da sad neki redatelj, Spielberg ili nešto tako, onda bi napravio film Čovjek, kukac, mutant, kukac. I gara mi se prodava, bija bi ludilo hit 100%, evo. A inače, ta cijela knjiga mi je ludilo, okej. Da, no Dena, mislim da ozbiljno podcjenjujete snagu metafore kao stilske figure. Dobro mi je to. To meta, to. Metafora? Metafora, ka. Mislim, volim te riči šta dobro zvuče, a ništa ne znači, zna. Da. Vidjeli smo sada što običan idiot misli o Francu Kafki. Prije što ću doći ovdje, doma govorim ženi, dici idem, imam neko snimanje, dokumentarac i pita me žena o čemu ja govorim, a o Gitku je kao dokumentarac, a čujem mog sina starijeg Igora koji ima 13 godina Gitak TV. Pa ti znaš za Gitak TV. Nisam mu ja pokazao, znači on je sam negdje došao do toga i znači da to živi, on zna, to je njemu baza, smišno mu je. I njegova ekipa to gleda, tako da to je, mislim da je to najveća vrijednost. Kad napraviš nešto što je van nekog prostora, vremena, van nije, kad je aktualno u tom trenutku, ali opet i vječno vridi uvijek, to je pogodak. Ja ću sada pročitati, naravno, treće mjesto. To je najbitnije, treće mjesto. Jedan pljesak, molim vas, za Tim Raketa sa 45,5 bodova. Vi ste dobili nevjerojatno, fantastično, znojan i već upotrebljen paket čarapa. Bravo!
Inače, te čarape možete ovako voditi na jedrenje, vidiš, za svakodnevnu upotrebu su, a možete postati i švabo svoje djeci. No dobro, na drugom mjestu je Cok sa 46 bodova i to pola boda. Sa 56,6 bodova. Jedan pljesak za njih, molim vas ljudi, bravo, svaka čast. Ja sam gledao i nisu imali mobitel ispod stola, sve je bilo propisno, sve je bilo u redu, to je to. Grupa se zove Na rubu znanja. Spojila nas je u stvari prijateljica, tako da prepoznali smo jedni u drugima entuzijaste TV Gitka i dobro smo kliknuli, što se je vidjelo na rezultatima. SL 1000 će biti, tako je, svaka čast momci. Dogovorili smo se da ćemo stavak za lakat SL 2000 izmjenjivati iz ruke u ruku svakih tjedan dana. Da, sa lakta na lakat ćemo ga predavati. Mislim da bi Gitak danas bio, pa ono, ako imate neku nagradu za humor za nekakvih 100-150 godina, and Gitak goes to, mislim da bi bilo najpoštenije. To je dobro, to ja cijenim, to je super. To je nekad bilo dobro. A to su 90-te, to je znači više Coolio, MC Hammer, to je nekad bilo. To su 90-te, to je prošlo. Ni ona dva dečka iz IT-a. Znaš šta su oni pjevali? Now hear this. No, a danas pivaju prazan je stan. Znači jedna melodija. Ljudi žele melodiju, manje vas. Kad tržište želi, ti mu to daješ. To je to, malo šira slika. Skresajte te nabrajalice, taj rap koji je dobar, to je odlično. Taj rap, oprosti, ko se god bavija sa ti repom, on je poginje. Je, B.I.G. Tupac, B.I.G. To je za vaše dobro, za vaše dobro. Znači je dobro mileti, moj. Moda, se ovi ispadi. Užas, moj. Meni su se noći sidili. I misliš što je najjače, ja nisam nikad upoznan jednog od njih. S ovom tužnom pričom ćemo završiti našu večerašnju emisiju, no vi nemojte biti tužni, jer znajte da tamo negdje neko uvijek misli na vas i da jedna zraka sunca sija samo za vas. I ljudi, verujte, ljudi, ne gubite nadu. Reci. Ja bi reći svima ovdje, nemojte gubi nadu. Nade uvijek ima, uvijek se možete ispisati. Rodilo se dite lipo, u dverima od visoke, ime mu je kažu mate, Pezo mu je prezime mu znate, tu se tuplo za bilu boju, razbijale su se glave, Ajduk nam je sridnje ime, Dalmacijo ne zaboravi me. Ajduk nam je sridnje ime, Dalmacijo ne zaboravi me. Vrati se u ta veliča dvere, gdje tvoja majka čeka. Vrati se u ta veliča dvere, vrati nam se iz daleka. Vrati se u ta veliča dvere, gdje tvoja majka čeka. Vrati se u ta veliča dvere, vrati se ka šta si nam reka. Vrati se u ta veliča dvere, vrati se ka šta si reka.